May the light of Christmas brighten upon us, and may we find the little child Jesus in our families, in our lives, and in the association. Merry Christmas to all of you on behalf of the International Secretariat and the International Council. Que guiados por la luz de la estrella de Jesús, los sepamos encontrar en nuestra vida, en nuestra familia, en la comunidad y en nuestra asociación. Feliz Navidad de parte de todo el Secretariado Que la lumière Internacional. de l'étoile nous guide pour que nous puissions accueillir l'enfant Jésus dans nos propres vies, dans nos familles, dans notre association. Joyeux Noël de la part du Secrétariat Que International. guiados pela estrela, saibamos encontrar o Menino Deus na nossa vida, na nossa família e na JMV. Feliz Natal e próspero Ano Novo. É o que deseja todos nós que fazemos parte da JMV Nech Internacional. vedený svetlom betlehemskej hviezdy vieme nájsť Ježiša Krista v našom živote, v našich rodinách a v našom združení. Šťastné veselé Vianoce vám prajeme z nášho medzinárodného sekretariátu Združenia Mariánskej Matky.